Hello my dear friend, Bajanga good morning. Ngait papi baro hi phi don hakamet ka ba shat ka ba klan ti daga jingdon rakat chong play try ran ubalari lasmar yapi yanga but yangi baro lang iwe pat iwe ibara pet yagane ka video let's say but ki bom pet ru nga ai ka jing khuble lang ipi baro kani ka step kalong step ko ba tha hado kata nomor bele nga pu ini video wala de bal kot ru nomor ba ngan tharai mo tang kum shanong kondong phindang I yakini ki tha ki bali ki bahap andre banong spo jaka bala long khamsor bala bun prat ki yeng priu la bun ki kali kum kini ki tha ru kim ju don shu te pet menta shane pade ding bun gini kita kane te kade sha ta jaka lalong no komandong dakli hibri ngang phi sa shai ngati nga ong ben nga sa shnish po pahal kam mo kashmir shne pet namar bale nga ong kashmir kunta namar ba shane se na do dang step ru la hap tha pet kane ane utha jirben te plus kataru Pilasung tu hi bring ong Kashmir namar kane di Kashmir tu kabadon po Meghalaya namar ba hangne pe chakar shin shalai kor kada chakar kada tha bha te mustep pe tha ru bun bha te re sikwi ki jaka hapo shlong jongi phini bela duna shba palat namar ba kumkini ki tha da khami issue namar ba labun ki yang ki sam da ma te ki break le shna yang shna ye te ju da kham don shu nu tha ro te thangha kini ki area hi badang long kham kondong la like kor meliam kane ka tai iding bun ki tha tem tam step te tenga shuya lenti tu nga wan shaw briu tenga shaw briu na shin shathan smith h ne tenga shu pi yu nu tha manta sngi bu dar ben shisha tik ta shu kwa ban bu kai ni video step an shu pinkin ma mo ye le se ki tu ki parlok janga ki bomju yu issue ikini ki tha namar ki bala sa khamsha kam po sor etik mo kim dai issue ikini ki tha ni te ngi ya chne pat ngi wondering video ru ka kti jonga la betna wait la tat search phang so man prat no ne mobile ru la da shisha pe se tha oni bong la da shirke sha te देखो भाई वो अब भी बोला शिलोंग बर्फ भी नहीं है इधर में बर्फ है लेकिन कम से कम में इधर में मॉर्निंग 6-7 बजे वो 7:30 बजे ख़त्म हो गया हाँ ये भी मेघालय बर्फ है खाली मॉर्निंग दिन का टाइम तो नहीं है खाली में दिसंबर एंड फेब वो बर्फ मिलता में बर्फ मॉर्निंग तो मिलता है बर्फ तो इतना देखा है जगह भी बहुत ज़्यादा हो गया इधर भी तो थोड़ा कम है लेकिन देखो पूरा वाइट वाला ये ओरिजिनल बर्फ है लेकिन ज़्यादा टाइम रुकेगा इधर नहीं वो कम से कम में हम बोला ना वो 7:30 वो सब निकल गया हाँ खुबले शिबुन thank you my dear friend and then please share and then subscribe here ni channel ke janga kublei shibun kublei share jaru kublei don kat lambat pi baro thank you my dear friend all to my friend and then my sister and all people and then Meghalaya and all people India thank you so much